Kuno amasaza 10 n'ebirala okusunsula kwaliwo mu bulungi eby'endawulo okutuukawo tutuufe wano olunaku olwaleero era nga tuyita kubawangawo tulize line up na tulinda baba organizing okutuuka bali kuwayamu ngoine ku minisita olw'emizano Amini Posa Mkono baliawo baligezako Eisano tuliraga kumbali nga tetutataganya nteekateeka baba yala bantu kabale y'omubbo omunange tuuka kuwano wendi tusobola okuba nga ate wabakuwa ensonga etambula tuuka kuwano kabale mangu mangu tusobola okuba nga ate wabaawo bakagwa baba yo Hey!
tongera okubanga twebasaba sponsors baife nedisho yenu ey'omukaaga okuli MTN Uganda mbakoze kyamanino. Idukirati empakadi ya finali diwagati waisaza ile utembe waisaza ile msiki Basalo nabanyabo kusingaino owaziba iwe aye nakosera nakala kano awandini twalira ku 2017
Top scorer Deputy Prime Minister Ngamupango Bularogwe era kusaba Deputy Prime Minister Owekitiibwa Osman Nur arenga awadinga emalire mu kifo kyokuna. Eranga Prime Minister Mumachabazinga Barusoga Owekitiibwa Dr. Mufara era naido kuwanga awa Butembe ebidali jaiwe taku nigudani check Butembe wano Butembe wano timu ya Usiki mwena mweteketeke Usiki Eranga baba waife leta waife naida okubanga agwanga abawabuzibu olukobona kwolwalero ekikopo kyaiwe so Busiki mweteketeke Get to
kubanga baba libawubira ku bakagwa, baba basiibula, baba ali kubasiibula abasoga, era nga wendogerera anaatera okuba nga ate ava mu kifo kino. Mwebale kuuma emirembe n'empisa, era tulindire yala baba asooka ave wano. Mwemale twena tugoberere okufuluma muk'ekifo kino okudaganya kwona kuje mu maiso. Busiki batwaire gama yaibwe esoose kacambe taba mu nkwaduko eda MDN busaza